like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Rekam kok yuk. Yo. Bus. Coba jaluk tahun ini tahu. Dengan mantan Rasul, Pak. Tal. Langsung ngambil jalur tol. Jalannya masih Dalam hati. Rat, itu Bagi. Ah, gue tak mau tak bisa kan ngono. Pengen ngerti kowe. Piro? Tangan sebenarnya. Oh, lo nak 10 kilo. Ya? Soal Palembang ini mesti liwat tol. Blas tekan lah. Bandara Jaya. Peng. Hah? Peng 6 ya, Pak ya. 6 Iya. Gunung Batin. Gunung Batin. Jam 1:06 tol Gunung Batin, daerah Tulang Bawang. Bagi besar benar. Bagi besar, terbagi besar.
Bang. Kilometer 45. Mau turun. Nah, ya. Putra Remaja Jogja Jambi. Kayak nang guri kae di anu ning Bandar Jaya ono kae sing bapak sing linggo kae dun kene ngono gone putih sisan. Anu ben kosonge. Nang bandar. Bandar. Iku jalur kiri mbok ora nyandak. Saldone syukur-syukur nyandak. Isi nang kene iso iki. Coba Bunggara. Kalem. Terus. Berdiri di depan, Bang. Oh, siap. Ini kelihatan nggak? Oh, terus. Jaya. Nah. Hah? Udah. Nih. Anu, pokoknya mobilnya putih ya. Nah. Ya. Mobil putih gitu. Pasar Agung. Mampir di agen Kanan dikit. Sinar Jaya. Stop. Hah? Itu yang dibawa pre-oper itu loh yang maju dikit. Oh iya. Iya. Kita turun. San, ini
Baru Jogja. MSP. Trans. Iku sih iku kon ditelepon kok. Tol Gunung Sugi jam 1:52. Iku motore dibel wingi surate ndi Jeddah. Ngomong, ayo belen Pak, saya nggak bisa ke Emmanuel. Bapak ngambil di ini aja di Raja Basa ngono. Di playover di agen. Saya mau putar balik arah masuk ke tol lagi. Inilah Pak. Terus udah lepas bandar. Nah, di kilometer 127 yang ngetol nanti. Perbaikan jalan di tol kilometer 115. Jogja Jambi. Dua puluh keluar tol gerbang tol Natar, exit tol Natar. Piye to kok dene keluar tol Natar kabeh doan iki. Keluar tol Natar, kok keluar tol Natar. Gerbang tol Banyumanik. Semangat terus nih. Kiri. Terus kiri masuk. Nah, kayak motor itu. Tugu selamat datang di Bandar Lampung. Lurus tuh juga bisa terminal itu. Bandar Lampung. Kota ya lurus. Terus Sini tempatnya agen-agen nih, banyak sekali.
Pak. Hotel Kota Baru. GT Lah Hotel ugi Kota sih Baru. ning dhuwur. Oh, urung bisa liwat. Ombawa. Arah pun ning Jawa mana jelas ketemu. Yang netral. MPM. Oh, terus pandangan lagi tekan kene ya. Libero. Yo nek saka konone kan lancar wong iki kan badhe Agresif. tutup saka Jawane. Kilometer 15. Masker. Gerbang tol Bakauni Selatan setengah 6 sore. Ini udah mau masuk kok. Kayak gimana? Kayak nol ini. Apa? Gua tak jadi. Nah. Dalam enggak apa-apa, Pak. Di pemeriksaannya nanti saya turun. Pelan. Ini masuk nek kene iki. Nol. Masuk iki. Wah, checkpoint. Checkpoint. Kanan lurus. Kanan. Saya wis. Iki mobilku sing putih. Ini. Lurus. Ini lurus. Jam jam setengah 6 ya ini di Pelabuhan Bakauni. Berang, alhamdulillah selamat lancar ya. Kanan. Jeruk. Ikutan teman saya aja yang satu, biarlah saya bayar. Apanya? Yang Iya, teman-teman itu, ya. Karena nomor loro, Pak. Ada Ke Bogor. Ke Bogor. Itu dari mana?
Yang satunya tadi. Soalnya saya nggak nerima ini, saya nerima transitan Bogor itu yang cewek 2 itu loh dari si Anu Adi. Jadi. Enggak masalah, Pak. Kan uang transaksi. Kayak mungkin sih. Terus. Terus. Buangan bayar ya 10.000. Ya, cari yang lain yuk. Sini aja.